Bafowethu, le nkulumo kaMgibe ihlabe yazwela kwabaningi-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke, ikakhulukazi-ke kubalandeli-ke bezaseWoolies-ke laphana, kungabalandeli-ke bakaMthandeni-ke lapha. Singabala iy'nsizwa-ke ey'fana-ke nokwenza kufani-ke ey'vele-ke zaphumela ubala ukuthi-ke uMthandeni yini ayibanga noMgibe lengaka. Nayi le nkulumo eyenza abantu abaningi baphawule. Nasi into engifuna ukunitshela yona. Yekelani lento yenu yokuthi nikhiphe nama-sound qala before nikhiphe ingoma. Leyo nto ayinisebenzeli and it will never work for you. Le nto yokukhipha isound nje ebese uthi sinjani insimbi isidakelwa la. Ayikho ingoma kaMaskandi eyake yashisa ikhotha ikade iphume qala insimbi zayo. Ayikho. Mayikhona mtshelele ukuthi Mgibe unamanga nansi ingoma waphuma qala insimbi zayo maqede yahla abantu. Iyiphi? Ayikho. Injalo-ke indaba bafowethu-ke iyona nkulumo-ke kaMgibe-ke le yenze iy'nsizwa laphana-ke ney'ntokazi-ke ezihamba noMthandeni SK-ke zizibuza ukuthi-ke uMgibe wafunani kahle kahle-ke kuMthandeni ngoba nje uMthandeni-ke akamnakile esidalwa-ke laphana-ke. Le nkulumo-ke bathe abaningi-ke laphana-ke ibheke ngqo kuMthandeni-ke laphana-ke yize-ke noma uMgibe engaliphathanga-ke igama lakhe. Sikhumbule mesikhuluma ngey'nsimbi-ke evamise ukutrenda noma-ke ezatrenda kwaqeda kwaphuma ingoma yakhona-ke yadla abantu kwaba zinsimbi-ke ze-Paris-ke laphana Mthandeni-ke gijima nolwandle nkulu. Lezo nsimbi-ke zatrenda maqeda ingoma yakhona yadla abantu. Kwaphinde futhi kwaba igushi-ke insimbi zakhona zatrenda futhi-ke zaphinda ingoma yakhona yadla abantu-ke laphana-ke. Sikhuluma ngengoma esemlandweni omkhulu iParis, sikhuluma ngengoma esemlandweni omkhulu-ke laphana-ke igushi-ke laphana-ke. Asazi-ke ukuthi uMgibe-ke lokhu-ke akushoyo-ke ikuphi, kodwa-ke abantu bavele bayihlahla inhloko njengoba injalo-ke bayiveza obala bathi cha le nkulumo nje ibheke ngqo kuMthandeni-ke. Bayazibuza ukuthi-ke Mgibe yini le banga kuMthandeni noma-ke owayibanga noMthandeni le engadluli. Asazi bafowethu-ke laphana-ke iy'nsizwa-ke ey'fana nokwenza kufani-ke ey'dume kakhulu ko-TikTok zivele zamqonda ngqo uMgibe zambuza ukuthi ubangani-ke no-SK. Mina-ke ngikuthatha ngibeke njengoba kunjalo-ke ngicela siphinde sidibane kwezinye.